Bahaye ikaze mu kiganiro no lie nta kinyoma rero aho dukubitira ikinyoma hakubuye amakuru yacu rero turayahera ku bibazo abarundi bafite barimo bavuga ko bakeneye ko Uburundi bumera nk'u Rwanda nka Paul Kagame. Abarundi ngo bari mu Rwanda rero ngo bumva ngo General Neva nta kintu ari gukora ngo barashaka ngo kumuyoboka, ariko wababwira kaga abanyarwanda twagwishije kugira ngo bamenye mu by'ukuri ibyo bavuga. Reka namwe mwimvire. Umuntu wese amaze kuja mu Rwanda atari n'umurundi cyangwa umukongomani cyangwa umunyarwanda gusa, n'umunyamerika n'umuaustralia n'umufaransa n'umujapone n'umushinwa amaze kujayo baravuga ati ahantu hameze neza. Ya des investissements ziko ziraje nyinshi. Sabantu bibijuju twe ntiturarusha ababwenge abari ngaha muri space ni barusha ubwenge abantu bariko rajana y'ama investissement benshi mu Rwanda ngo tuvuge ngo abantu bibijuju batazi ikintu na kimwe kiriko kiraba mu Rwanda ku buryo ngo Rwanda ngo ijya image berekana ngo nabantu bapfuye ngo barapfa ngo barahera ngo mugabo ngo tubona image nziza. Donc ico nagomba kugaruka ko niki nico uwo muntu yavuze ngo twe ntitukira abarundi ngo ngurumva ngo twizeye M23 eka. Ibyo nibyo rwose abantu bavuga batya n'abantu bumva ngo uyu mutipe afite n'ubwoko muri we, ari kuvuga ngo abatutsi ngi Burundi ngo barabangamiwe ngo bakorewe na genocide ngo niyo mpamvu ashikiye M23. Uyu wamutiza wamubwira igiciro abanyarwanda twishuye kugira ngo u Rwanda rube rumeze kuriya. Hari amazu, hari imihanda, yego hari isuku, ariko hirya yaho abanyarwanda barapfa, barashimutwa, bashorwa mu ntambara abana bo bagapfa. Urumva nta muntu uvuga ibyo by'abarundi wowe ngo harya ngo ndoricumaye uri kuvuga nayo magambo wowe uri i Kigali ntago yavuga, niyo waba uri hanze uri muri diaspora ntago yavuga uri umunyarwanda. Ibyo uri kubivuga kubera ko Neva n'abandi barundi baguha liberté. Mu Rwanda rero ibyo bintu ntago bikibaho. Reka igiciro dutanga kugira ngo u Rwanda rumere kuri iyi kirarenze, dutanga ubuzima. We warangiza ukaza uvuga ubusa we muginga. Iyi ni ikiganiro no lie. Abarundi rero mushaka ngo Kagame ngo babere ngo yabera president ngo akora neza ngo n'u Rwanda ngo rumeze neza. Wamubanga banza bavundagura bice, wowe mututsi n'abahutu mwese bicira hamwe nibo mwamenya ko Uburundi nta hantu buriye n'u Rwanda, ahubwo Uburundi General Neva ari umuntu umugabo cyane. Nagiraga nibwirira abarundi ibintu mukomeza mwishiramo ngo mu Rwanda ngo hagize gutya barabashuka muri Bujumbura ni sawa, ni Tanganyika neza abantu bameze neza kandi bakora neza cyane. Ngayo nguko iby'abarundi byo kwigeranya n'u Rwanda rero bije mu gihe Neva rwose abarundi bamuramburiye ibitenge bamwakira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nk'umwami. Rwose ibintu bishimisha cyane. Tunavuga ko General Neva ari umunyamahoro kandi azageza Uburundi ahakomeye. Twe turamushyikiye General Neva oye. General Neva rwose Evariste Ndayishimiye perezida wa nyawe w'u Burundi ureka abaturage bakavuga bagatanga ibitekerezo. Uyu mutipe ngo yiteze ko Red Tabara ngo izaza ko ngo nyuma ya M23 izaza kumfasha i Burundi. Arabwenge turabazi sha nta kintu muzageraho. Reka twisimbukire rero tujye ku bindi biri kuvugwa hano. Umunyamakuru Marc Perelimani, umunyamakuru wa France 24, yibasiwe cyane, yibasirwa n'abanyarwanda n'abavuza induru b'ingoma. Intore zose zamuhagurukiye ngo mu kiganiro yagiranye n'intumwa ya Trump muri Afurika ndetse no mu karere k'iburasirazuba bwo hagati bwana Bruce, ngo uyu munyamakuru yabaye umushinjacyaha n'umucamanza icyarimwe maze akatira burundu Rwanda. Bibutse ko Bruce yavuze ko bya bindi Kagame ababwira ngo go to hell ngo babizi kandi banabisesenguye neza barabimenya, ngo baraje barebe icyo Kagame azakora mu minsi iri imbere. Twibutse ko Kagame ari hehe? Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari leta itajya yumvikana na Trump cyane, ubwo wenda nta kuntu atizeye ko azahura n'abantu batavuga rumwe na Trump ku buryo bamugamburiza ku bihano birafi kumufatirwa.
Los Angeles kandi niho umuhungu witwa Cyomoro bivugwa ko afite amazu arenga agura za miliyoni na za miliyoni z'amadolari yaguzeyo birumvikana. Ubwo rero Perezida Kagame ntawamenya wasanga agiye kureba uko aramurutwe hakiri kare mu magambo make kugira ngo ibintu bigende neza da. Umuntu witwa rero Samusure uyu ni umugabo wakinaga filime yitwa Makuta mu Rwanda, hanyuma aza kugwa mu gihombo ngo kirenze icyatumye anahunga. Nyamara ariko nta kintu kivugwa cyagwishije mu gihombo Samusure. Bamwe bavuga ubusambanyi n'abagore benshi, abandi bavuga mismanagement, abandi bavuga inzoga nyinshi. Ariko icyo ntabwo aricyo dushaka kuza kubabwira hano muri kiganiro No Lie, kuko murabizi muri No Lie turasesengura tukabwira n'amakuru adasanzwe. Icyo tuje kubabwira nuko Samusure yaje kunyanyagira ayabangira ingata ahunze amadeni agera muri Mozambique. Tubibutse ko iyi nkuru nyine ishobora kuba nakava kuko Samusure kucyo atirukansa ajya Uganda ko ariho hafi kucyo atirutse ajya Burundi ko ariho hafi ko nawe ari kumukorayo, kucyirutse ajya Mozambique. Samusure rero mu biganiro ari kugirana n'abanyamakuru agenda atangaza ko abaturage muri Mozambique bava mu Rwanda batigeze bamwizerana mba. Bamwe bamufataga n'inasi muri Mozambique. Ubutasi rero si bushya mu bantu nk'aba Samusure, bose barakekwa. Uti kubera iki? Murabyibuka umuntu wahitanye Karegeya yitwaga Apollo Kirisisi, yari inshuti ye cyane. Kumbe nawe kandi ari Karegeya wanamuri Kirisedi, wanamuri Kirisedi mu butasi no mu bucuruzi butemewe n'amategeko bw'amabuye y'agaciro. Niba hari abantu bakora ibyaha ni abantu bakora mu butasi, bacuruza ibimogi, bagacuruza ibinuza, hanyuma n'uwo bashaka kuyobya no gushyiraho ibyaha bakaza bakamushuka ngo vayo dukorane muri ibi, bagahita bamuta muri yombi. Karegeya rero niwe warekirise uwo witwa Apollo Kirisisi, agenda ngo South Africa ngo agiye kumusura ngo ni inshuti, arangije uko byamugerekeye bibara umupfu, yamwiciye muri hoteli da. Murumva ni ikibazo. Samusure rero ngo ageze hariya Mozambique, kuko mu by'ukuri ibintu Samusure yarahunze ntabwo byari bisobanutse, kandi n'ubu nta nubwo bisobanutse. Samusure navuga uko amadeni yagiyemo, nta nubwo ajya avuga ayo madeni yanganaga iki, ntabwo avuga bayamufashije, ahubwo yagarutse mu ndege ngo urabona. Ikindi Samusure avuga ko yabonanye na ambasaderi w'u Rwanda hehe hariya muri Mozambique. Waba warahunze, niyo warahunze amadeni hanyuma warangiza ukajya guhura na ambasaderi ngakugira inama. Ikindi hari amakuru atari ivumbi ko Samusure yarasabye ubuhunzi. Ibyo bintu byavuzwe n'uriya mukobwa kuri social media witwa Dorine, yarasabye ubuhunzi ndetse ngo nifashisha aranisi kugira ngo ubuhunzi bwe bwemerwe. Uko byaje guhinduka ntawamenya. Samusure rero abantu muri Mozambique nyine sina Samusure gusa mu Kanure Mozambique birazwi ngo habaye ibigarasha n'intera hamwe nyinshi. Bityo rero Kagame barebera hafi cyane. Murabizi ko ariho bashimutiye Kasien Ntamuhanga na Karera n'abandi benshi cyane bagiye bagwa Mozambique bashinjwa gukorana na RNC ndetse na za FT Inkingi n'abandi. So Mozambique mu Kanure ibyo bintu nibyo kugira amakenga, nibyo rwose. Mu Kanure kugira ngo iyi ngoma yanaguhitana da yakwicika gukuraho. Ngayo nguko mu yandi makuru nuko Union Européenne ushinzwe ubutabazi muri Union Européenne Hajar Habib wahoze ari na minisitiri w'abanyamahanga w'Ububiligi yageze Kinshasa ahura na Perezida Tshisekedi, akaba yahavuye habahaye amamiliyari menshi asaga na amamiliyoni 91 y'amayero yo gufasha abavuye mu byabo ndetse n'abadeplase. Hagati aho nyine hari n'ingabo z'Abafaransa muri Kongo, nabaza abantu bandika bavuga ati kagasuzuguro ka Perezida Kagame ngo none bazandikire makuru mubaze impamvu ingabo z'Ubufaransa ziri hariya Kisangani, nkuko n'ubundi yabyandikiye Neva amubwira ati ingabo zawe ziri muri Kongo zikora iki. Oya murumva yatinyuka se, ntago muzu ibintu ko yabikaze. Ngayo nguko aya ni amakuru ya No Lie aho dukubitira ikinyama kubuye. Ngayo nguko rero
ibindi nakagaruka, reka tubashimire, tubifurize umunsi mwiza cyane.